Za mještane sela Rastovac kod Nikšića u Gornjem Polju danas je bio veliki događaj. U posjetu im je stigao predsjednik Srbije Boris Tadić, njihov rođak. Veoma smo radosni što naš rođak i predsjednik Srbije došao i nije zaboravio svoje korijene, nije zaboravio svoje rođake. I ovo je za nas danas kao slava. Ima nas više od 100 kuća. Evo nas u dvorištu Tadića. Gospodine Miomire, iako ste oblatili Stina, no nam je nešto rekao. Dajte nam pobliže, samo objasnite veze u korijenima vas i Boris. Pa veze u korijenima, njegov otac se rodi u Smriječno, a moj djed se rodi u Smriječno. Znači tu odatle počinju korijeni. Oni su braćo stričeva, ovi naši preci. Tako da izgleda Boris ponajbolje hoće da održava ove veze između Gornjeg Polja i Smriječna. Kako ćete dočekati rođak? Pa ko najbliže. Dobro. Evo, kako ste? Junački. Dobar dan. Junački nego. To su moji sinovi. Hvala veliko. Ste dobro svi? Vi kako ste putovali? Odlično. Veliko i moji. Svi smo naši. U posjetu Tadićima u Gornjem Polju Boris Tadić poveo je braću Đoković, da bi potom Srđan i Goran poveli i predsjednika u Jasenovo polje, mjesto porijekla prvog srpskog reketa. Gdje su prvo ovi Đoković? Gospodine predsjedniče, dobrodošli u ovaj skromni dom, vama na zdravlje i blagoslov, a kući Đokovića na čast i zadovoljstvo. Živjeli! Hvala. Trebalo se prekrstiti prvo. Dobrodošli. Bolje vas naš. Dobar dan. Nisam znao da sam prvi došao, ja sam mislio da su oni tu. Dobrodošao rođake Srđane, ja sam Petar Đoković. Drago mi je. I živjeli. Živjeli. Evo, izvolite. Dobrodošli. Hvala. Gospodine predsjedniče, samo kratko, kako ste se osjećali kao Boris među Tadićima? Dobro. Kao i dečak. Kao i kad sam bio dečak. Uvijek dobro. Tamo su bili smo te vaša braća Ostičeva sa ovdje? Jest. Uvijek mi je to dirljivo. Sad smo došli malo kod Đoković. Isti ambijent, isti ljudi. Isti narod. Srećno, vrlo blizu vaš. Da, evo ovdje je jedna moja Tadićka udata od Đoković. To mi je drago. Pazi. Ovo je moja Tadićka udata. Predsjedniče, vidite što smo bežali odavde, nema nikoga ovdje daleko, u brdo. Ali ovo je pitomina, znam odakle su moji. Jel? To je isto, slično. Dobro, Gornje polje je onako za ovo. Ali je divno. Božanstvo. Predivno. Kaže Goran, hoće da živi ovdje, mu napravimo Brnovicu. Pa kad imate vremena, svratite. Nevjerovatno, predivno, časna reč. Prelepo. Ovo su vrata od pive gore, Javorak vam dođe, ona pravo je onda. I tu da se peške išlo, je li? Jeste. Da se pješke išla. Onda su Piljani srećali. Pa meni otac kaže, uvijek kad idem iz Gornje Polja, svratim u Jasenovo da bi otišao gore. Tako je. Kod ovi Đokovića. Njegov otac je svraćao da odmori malo na pola puta. Prvi reket smo doneli ovdje, odigrali prvi meč sa grudom snijega, ali evo stigoše i Đoković. Da li to znači da će i Novak? Naravno, evo Novak je ponosan na svoje srpsko poreklo i Novak uvek rado dolazi ovde i bit će sigurno srećan kad mu kažemo da smo bili ovde, posjećemo slike, daćete nam valjda taj CD i on će sigurno igrati još i bolje nego što igra sada. Ovo je mesto gde smo uvek uzbuđeni, evo ja tako pričam, prošli smo ceo svet, ali uvek kad se vratimo ovde osjećamo da je to naše i da smo na našem. Ponosni smo, kažem još jednom, što smo odavde iz ovih krajeva i na naše srpsko poreklo. Kako se osjećate na svojoj starini? Predivno je. Mi smo ponosni i ja i moj otac i moji sinovi i čitava naša porodica što potičemo odavde. Vidite i sami kako je ovde prelepo, bar za nas jeste tako i žao mi je samo što nema više ljudi, stanovništva, dece, ali valjda će i to biti bolje u budućnosti. Tu su rođeni moj otac i njegova braća i
sestre i tu su ostaci od te stare kuće njihove. Mi ćemo najverovatnije u bliskoj budućnosti tu kuću obnoviti i da to bude jedno sećanje onako na poreklo Novakovo i da on jednog dana dođe i da vidi odakle su mu koreni. Spomenuo se Novak igra fenomenalno, gledao sam sinoć razbije. Pa, jer vi mislite da on može drugačije da igra kad ima korene odavde? Pa ne može, hvala Bogu. Hoćemo li ove godine na prvo mjesto svijeta? Sigurno. Na kraju ovog prijepodneva u Crnoj Gori Boris Tadić i Đoković sastali su se i sa vladikom Joanikijem u Vladičanskom domu eparhije Budimljansko-Nikšićke. Tu su i Srđan i Goran Đoković, pa vas molim da... Dobrodošli, gospodo Đokovići. Nama je velika čast da vas pozdravimo. I velika nam je čast što imamo Novaka, svjetsko ime srpskog sporta. Hvala lepo na lepim željama. Zadovoljstvo nam je što smo ovdje. Kako je bilo u Jasenovom polju? Odlično, kao kući, kao kući. Prošli kući? Slavo.